Assembly Golagati Panchayat ni 5 number ward Garopara Abo Sibajola Sidakhana Klayo Inke tini bong singoro total 32 family 142 buta tini joining khikya Tripura Mathao borongni main ngkhako oro sing BJP hapamoto phaimani yagulo nini nok je rumani aro se je BJP leader 10,000 20,000 ke khorsa ni beneficiary rang nang enke borok obo singka ab tangi hake rang na karon ekta nok tangna nike 1.5 lakh bai kun din nok pailmiar a 1.5 lakh ni bisingo se borok 10,000 20,000 habke panchayat ni leader rang sau mana butala sorkani nok mamani se borok rang sau kemni thani ang onek dipun makha 10,000 kemni thani 20,000 abai kena ba kan next rang sito gya abai ko ton ojaga sing khanaka Tripura mota hapangke bunai tongnai hine nok BJP ro khabu eke sing angno tei nyai bongno tamo santana ro namo sungna ro sing amuri salasaka angoro fil khai thangka thangmani borongni report abuno sini oro ekmatro leader masa tongo bosimi se BJP o tai bebon Tripura mota tang hinde bubagrana logirna bubagrana hamjago hani bagai bubagra jetu samkhai tongo bo o hani bagai khaitongan bagai sing bubagrana logirnai tamni hinka borongni kok kaisa kok tongo oro borok pray bos khaimani Girendra Marak da Devendra Marak o jagani sordar agi mane rajani amalo oro bung nok thai tongmani কিন্তু তাবসা পর্যন্ত বরকনি কোনো অ্যালটমেন্ট বা জায়গানি পাত্তা অবাহাই কোনো রোজা গিয়া কে বরকনি তিন বুকরি খানা করে অর উঠবি রহজাগি মানু কারণ প্রজেক্ট কারণ চিড়িয়াখানা আন্দার আবাহাই খবজাগি টকা কিন্তু অব চিড়িয়াখানা আন্দার আগিফানো